Guys, mbahaye ikaze kuri iyi cyane yanjye ya Tutech Kinizere ko mumeze neza nk'ibisanzwe. Nkuko bisanzwe rero iyi ni ya platform nabahaye ejo kugira ngo mbereke ukuntu noneho wabikura muri platform. Ngiye kubikwereka noneho ukuntu byose wabikora. Guys, ngira ngo urabona neza yuko ahangaha ndi muri account yanjye. Iyo wareba neza ahangaha urabona yuko mfite abarifera 22 kandi ntoza abarifera 20 kugira ngo mbikuze cyangwa se claiming y'amadolari yacu atandatu y'ubuntu muri platform. Kwiyandikisha mbere muri video naberetse urareba kuri channel yanjye, video y'ejo nashizeho iri kubyerekana neza. Ku bantu bari gufungura account ntibikunde bakoreshe Opera browser ariyo bayidownloadinga kuri Play Store, ibikuza kwita bikunda namwe aya mafaranga muyakore. Noneho ndahita nza nkande hano kuri claim, nimara gukanda claim ndategereza. Sorry ho gato. Okay guys, ngira ngo urabona yuko claim yacu yahise iba 0. Ubu ushaka urakomeza utumire gutyo hanyuma numara kongera kuzamo abandi abantu 20 wongere uclaiming. Niza ngakanda hano kuri wallet yacu nkayikandaho, ngira ngo urabona yuko kunuza yacu amadolari atandatu yamaze kuhajya hamwe n'ibice bitandatu nibyo nari mfiteho. Uyu ukomeje gutumira uhita ubikura. Noneho kugira ngo ubikuramo amafaranga yawe urahita uza hano kuri withdraw. Numara gukanda kuri withdraw ngira ngo urabona yuko ahangaha turakoresha iyi BEP20 niyo network turi buze gukoresha. Nimama yo kubikora bari amadolari 5, ako ngira ngo ubona yuko dufiteho amadolari 3 gusa. Fi yo gukata na 5% niyo baragukata. Okay, reka tujye gushaka tushake wallet address muri Binance yacu. Guys, mbahaye ikaze kuri iyi cyane yanjye ya Tutech Kinizere ko mumeze neza nk'ibisanzwe. Nkuko bisanzwe rero iyi ni ya platform nabahaye ejo kugira ngo mbereke ukuntu noneho wabikura muri platform. Ngiye kubikwereka noneho ukuntu byose wabikora. Guys, ngira ngo urabona neza yuko ahangaha ndi muri account yanjye. Iyo wareba neza ahangaha urabona yuko mfite abarifera 22 kandi ntoza abarifera 20 kugira ngo mbikuze cyangwa se claiming y'amadolari yacu atandatu y'ubuntu muri platform. Kwiyandikisha mbere muri video naberetse urareba kuri channel yanjye, video y'ejo nashizeho iri kubyerekana neza. Ku bantu bari gufungura account ntibikunde bakoreshe Opera browser ariyo bayidownloadinga kuri Play Store, ibikuza kwita bikunda namwe aya mafaranga muyakore. Noneho ndahita nza nkande hano kuri claim, nimara gukanda claim ndategereza. Sorry ho gato. Okay guys, ngira ngo urabona yuko claim yacu yahise iba 0. Ubu ushaka urakomeza utumire gutyo hanyuma numara kongera kuzamo abandi abantu 20 wongere uclaiming. Niza ngakanda hano kuri wallet yacu nkayikandaho, ngira ngo urabona yuko kunuza yacu amadolari atandatu yamaze kuhajya hamwe n'ibice bitandatu nibyo nari mfiteho. Uyu ukomeje gutumira uhita ubikura. Noneho kugira ngo ubikuramo amafaranga yawe urahita uza hano kuri withdraw. Numara gukanda kuri withdraw ngira ngo urabona yuko ahangaha turakoresha iyi BEP20 niyo network turi buze gukoresha. Nimama yo kubikora bari amadolari 5, ako ngira ngo ubona yuko dufiteho amadolari 3 gusa. Fi yo gukata na 5% niyo baragukata. Okay, reka tujye gushaka tushake wallet address muri Binance yacu.